Baš me zanima od Romea, a poslije i od Harce, zašto onda ova regija ne ide definitivno godinama u pravcu te regionalne lige? Ko se zapravo tu najviše boji, kome bi ona najviše štetila, jer nekako imam osjećaj da bi 18 ili 20 klubova iz ove regije koji su dobro ojačali financijski, a baza navijačka postoji, ipak podigla kvalitet. Pa odlično pitanje, odgovorit ću vam, što se kaže, punopravno na to pitanje, jer sam bio učesnik ideje osnivanja regionalne lige mladih u startu da se provjeri. To je bila godina, čini mi se 2014. bio sam tehnički direktor Saveza, Hrvatskog nogometnog saveza, i tada sam bio i član komisije tehničke UEFA, gdje smo dobili odobrenje, jer smo trebali tražiti odobrenje, da li možemo bilo koja vrsta regionalne lige se mora tražiti odobrenje. Dobili smo odobrenje inicijalnog zelenog svjetla za formiranje razgovora da probamo upravo napraviti to, da se dovedu dva predstavnika iz svakih bivših zemalja bivše Jugoslavije, i tu smo uključili Mađare. I na sastanak u Zagrebu, čini mi se da je bila 2014. da me ne uzimate za riječ, može se provjeriti, došli su mi tada predstavnici svih saveza bivše Jugoslavije, znači puta 6, i Mađara, bilo nas je, znači, ako se ne varam, 7 puta 2, 14, predstavnici ili predsjednik ili direktor i sve, gdje smo razgovarali upravo o tome da krenemo sa ligom U14 i U16, znači Liga 17 postoji, Liga 19 postoji, Liga 15 postoji, ove parne lige koje su na neki način regionalne lige, da dovedemo dva predstavnika Hrvatske, dva predstavnika Srbije, dva predstavnika Bosne, i da krenemo sa time. Znači, u ono vrijeme došao mi Mitar Mrkela, došli su mi do ekipa iz Makedonije, ne sjećam se kao da je bio iz Bosne. Mi smo svi, znate u koliko, u 15 minuta donijeli zaključak, idemo u tom smjeru. Naravno, kako to obično biva, moramo to prenesti medijima, čim smo prenijeli medijima, sada ne spominjem navijačke skupine, dvije velike sa prostora bivše Jugoslavije, jedna je iz Hrvatske bila, druga je bila iz Srbije. To su bila djeca od 14 godina, ideja o djeci od 14 godina, komentari, energija, moram napomenuti, negativna energija, šta će nama ti mladi tamo, šta će nama mladi ovdje. Kad se to počelo paliti, tadašnji u ono vrijeme predsjednik Saveza, Šuker, to je izašlo u medije, ja sam bio direktor, kaže on, šta to nama treba, imat ćemo problema mi ovdje. To je broj jedan, znači rasplamsalo se jako negativno, jer šta će nama 14-godišnjaci iz Hrvatske raditi negdje tamo, i obrnuto dočekat ćemo. Znači počelo je jako puno toga, broj jedan, a broj dva, kad smo onda počeli malo dublje analizirati, mislim, i legitimno mislim da je to istina, mislim da nismo napravili do kraja savršenog reda, svaki u svojoj državi, govorim sa nogometnog aspekta, znači ono što se kaže i licenciranje projekta, i sigurnost, i navijači, i ovaj dio komunikacije, da ga nismo samostalno napravili, jer napraviti regionalnu ligu između Nizozemske, Belgije, Luksemburga i onog dijela Njemačke je puno čišće i legalno i sigurnije, nego još uvijek mislim da smo stvarno, moramo biti iskreni, napraviti ovako. Zbog puno i politike i onih stvari koje su još ostavština od prije 20-30 godina, mislim da još uvijek nemamo do kraja reda, pa ni mi u Hrvatskoj prvog pola, znači do kraja, znači Hrvatska ide puno bolje, Hrvatska je napredovala, liga nam je ok, ne bih rekao fenomenalna, Dinamo je dobio jučer ozbiljnog protivnika, znači pokazuje se neki ozbiljan napredak, međutim mislim da nismo pojedinačno napravili do kraja velikog samostalnog reda, da bi to još spojili i to izmiješali do kraja, ali sa nogometnog aspekta, kao što Baho kaže, to nema zbora, znači to je 1/1, to se potpisuje odmah. Kao što i tada na tom sastanku bilo dokazano, idemo u tom smjeru. Ali kad čim se umiješala malo van toga emocije, navijači, politika, gdje još uvijek reda nema, a da sad igraju klinci, recimo, Dinama protiv Zvezde, pa da je zabranjeno njihovim navijačima da dođu navijaju za klince od 14 godina, to onda stvarno nema smisla. A imali smo i sponzore, Sport klub se uključio, Coca-Cola se odmah uključila, McDonald's se uključio, znači mi bi to riješili u 3 sekunde i sponzore i sve, nije prošlo. Da li će proći dok dana? Ne znam. Recimo u 14, da djeca bi mogla da se, uz dobru organizaciju, mislim da bi se to moglo organizati. Iako naravno ima i tu politika, ipak je to manje tenzije nego kad bi igrali seniori, kad bi igrali, ne znam, Željo protiv Partizana ili, ne znam, Radničkog iz Niša ili Dinamo protiv Zvijezde i tako dalje, i tako dalje. Ali uz dobru organizaciju, ja mislim da bi se trebao gurati taj projekat. Prije svega zato što konkurencija stvara kvalitet. Kad bi se napravila jaka liga, kad bi bila jaka konkurencija, iz toga bi izašli dobri igrači i izašao bi kvalitet i svima bi to koristilo. Ali, kao što je rekao
problem je još uvijek politika na ovim prostorima, ali ja mislim uz dobru organizaciju da bi se mladi mogli organizovati. Da to nije toliko bitno i toliko praćeno od gledalaca kao što je, ne znam, seniori, naravno. Hvala puno. Izvolite. Jedna stvar mi je nepojmljiva, na primjer, imate školu Azim Fratućas, koja ima 150-200 djeci. Od tih 200 ne mogu 2 igrača biti. Kad uzmem svoju generaciju, sada i ne nabrajam Paja, Brko, Faruk, Čala, Milako, željnu generaciju, svi smo mi potekli Meša, Balja, svi smo, ma ne dvojicu sam, svi smo mi potekli na Kuševu i na Grbavice. Sada mi ne možemo izbaciti 2 igrača, da plaćamo igrača 50.000, to mi nije jasno. To je moje mišljenje.